Уважаемые зрители, в нашем зале присутствует главный тренер сборной Дагестана Гаджи Рашидов. Дагестан Касавир Коратыгар Улахан Тахымнах Көңіл Тустуга Народтар Икернағар турниры тылда турар. Эбрейм Букарагот Әтті 14 килаға Беги бир кәскилләх әдер Әлбәғі күйтер әрінер Бөғоспит Станислав Сирнобой аптыстудын. Кені бұ уаскутар бөліққа тұста хаджар. Білергіт күрдік бұ Қасавирка тұсту турнирын 2 күне Ете табуғыттан өлден Станислав Синобоев тренері Сақа Республикатын төләқ тренері Василий Петрович Уварап Сүбелерін істіғыт ол бәкке Өйдеш құтыңдан наденне Очкону яканада. Ванна каллар баллагына иккенере болбата. Манна күн улуу тренер Дмитрий Петрович Коркин атынан турнирга Станислав Синобоев эчеyi кенеттен тустубутун көрбүккүт онно кини 100 меснел бута. Онна көрдөга кини те партияга окторонбан ута саачытын накаттен албаганын бекке собурутан кыйтылыр эте. Бу түгөнгө ти чугай багайы түген аста бу сатан ону тухаммата олда боллар көрөгө курдук 3-0 санын кыйынер. Давайте поприветствуем также главный секретарь соревнований Казанбиев Абдул Хамид. И данные соревнования обслуживают одни из лучших судей страны, Европы и мира. Урукута бу Касавирка ытылдар турнир умаканаптар аттарынан денете. Онтон билигин бу көрөктөһү атын улардан сүрбөһүс үйе билилэх догосторун билистеригер ден атынан билигин ытылдар. Баста көтөһүмө бүтте 3-0 санынан Станислав Синобоев кыянер. На коверце подготовятся борцы весовой категории до 86 килограммов. Ясен, Возгенчев, Ставропольский край, Магомед Наби Магомедов, Республика Дагестан. Утешительная встреча. Дере Станислав тетимиңин олог быһыма атакалаудын курду атакалы хырыт. Эрген берекка. Бо бетикер. Тренер Василий, о, я манна бал берер болду бут олок. Ойон туру канада, бу сеттен туран келе канада. Эбедер ала утыма. Атаган утыма лок. Стойка. Победу одержал Мустафа Ахмедов, Республика. Очко бет бата молодец. Ити түгенге. Усту түген ете. Ити көбер тахыгар астарыга бекке эрген берен. Ата кехитин бердин баргасты. Весовой категории до 125 килограммов. Ити чугай качество. Давуд Гаджиев, Республика Дагестан. Көбер кытытын Фубаев, септактык подготовлен туханан тусту ден ите ата. Ами атактада Республика Саха-Якутия, Сайфудин Магомедов. Окторуакка, тахарымакка окторуакка нада. Көбер тахыга тахарымакка окторуакка нада.
Ай. Bal beribediler. Editçe video taqtan baram. Taqtama. Tustuğunun tukuduk tustanis. Eti higi istağıt. Bihigi trenerler bit. Станиславка sübelerin. На ковре А победил Нагибула Астемиров, Республика Дагестан. На ковер А приглашается Иман Шапи Ширшабеков, Ставропольский край. Kahan baqarar bolarını bu Супов, Чеченская kuraqta hige andayduga küstaqtırından biller Kafkas Минги Султанов, Республика Tustulaq respublikaları barı kıttallar. Тулшаев, Ondan bu kuraqta hige tahımı küstaq yaqıhır. Ulan kördaqqa Dagestan tustuga skolata biligin andayduga bir samay bastın. Kördürüla skola. Töhede qaçaq barını dünen Dagestan tustuga skolatın itillatçilere biligin dağına andayduga hiti hilaqtı tustahjallar. Onu olaq bohdur tağata anday çempionatıgar Zelimkhan Abakarab itaqatan turar. Biyen settekilaga çempionatınlan. Jason Alan көрін. Eskotun çempionatga Россия командата кыттыбыта тауаллар. Өссө да хетихи калие бита булуа диен мин бәйем сабағалығын. Үс нулга кыйыны хетисте Станислав Сүнабоев. Уанна уаскутары біліққа салгы тустар бравылла. ковра Иман Шапи Ширшабеков представляет команду Ставропольского края, мастер спорта Молодец. Европы. Его соперник Ислам Юсуп.